मरुओइबा पाउ हयेंदगी हौदुना था अमा चुफ्ता बीजेपी सेंटर अमदी स्टेट की मायोक्ता मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी ना खोंजंग संसलगनी मोहम्मद अयजुद्दीन मिसीदा चेनबा हौजिक फाउबा आयोना फादबगी मतंगदा वाकत मिफम अमा चथख्रे अमदी RTI थादुना रजिस्टर ऑफिस दा लिसिंग अनि तरा निपान दा थिगतपा मतमदा उसु एसोसिएशन ऑफ मणिपुर की रजिस्टर अमता लेरमद्रे खरमजरी दीपा समराय लाटपमना पोनी प्रांचा न्यूज पिजरी हौजिक पाउसंदोंना पिजरी हानगी मफम दा हंजिल्लु हाइबा तारबदी इम्फाल ईस्ट की डीसी लेरिबा पुलिस स्टेशन सारिबा इम्फाल वेस्ट की डीसी कॉम्प्लेक्स सारिबा मफम सिंह अदु पाट ओइना लेरबनी पाट ओंथोकफम थोई हाइना निंगोंबम भूपेंदना फोंदोख्रे ngasi कांग्रेस बावन दा पांगथोपा पाउमी सिंह उन्नबा अमदा MPCC की सीनियर स्पोक्स पर्सन निंगोंबम भूपेंदना हाइकिबदा हयेंदगी हौदुना था अमा चुफना BJP सेंटर अमदी स्टेट की मायोक्ता मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी ना खोंजंग संगसिलगनी कांग्रेस पार्टी की मिफमना BJP की काहेनबा एंटी सोशल ओइबा थबक थवोंग सिंह असि टोटल रिजेक्ट तौगनी तोंगान पॉइंट 13 दा कांग्रेस ना थमलकली पॉइंट सिंह अदुगी मनुंगदा एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ना कांग्रेस की लीडर सोनिया गांधी अमदी राहुल गांधी दा सुमोन थारकपा लेपकदबनी एविक्शन तौखिबा मियोई सिंह की कॉम्पेंसेशन पीगदबनी अग्निपथ स्कीम चटनबा यारोय कांग्रेस लीडर सिंह दा वायलेट तौखिबा दिल्ली पुलिस मणिपुर पुलिस एक्शन लौगदबनी रिजर्व फॉरेस्ट एरिया सिंह डिमार्केशन तौगदबनी मई हौना चाकलिबा बॉर्डर पिलर फेंसिंग खारिबसी खुदक्ता लेफल्लु हाइबा वाफों कया असि याउरी महांग मखा तारदुना राज्य सभा लोक सभा चीफ मिनिस्टर अमदी सेंटर दसु BJP अदुगा मणिपुर की लम फाउबा ngak senba ngamdrabada फाइनल सेटलमेंट अमा पुरक्ट्री फाउबा खुदक्ता थबक लेपकदबनी मणिपुर की लम मांगबा हाइबसी इंडिया की लम मांगबनी हाइबसी खंगदबनी कांग्रेस की मतमदा चेक्सिन ngak सेलंबा BJP ना करीगी ngamdribano कांग्रेस ना मतम अमदा तौखिबदी युम लेजद्रबा कयागी युम साबिबनी BJP ना मिनुंगशी याउदना थुगाइदुना मांगहनबनी हाइना मराल सिखी DC ऑफिस की कंप्लेंट असी हाना को पाक वेरमबना तो हाना की फिल्म दा हंदरो हाना कदी नसी मणिपुर की लाभ उठा या उधर बाबू पॉपुलेशन अचे मतलब की लाभ तरा कन चंग को हाइब्रा मणिपुर मचा मणिपुर की मपाली मनोबोशिन आई कोई ये लाभ नहीं है मखोज युम लेतबा लम लेतबा याउ मगदी लम पी बयुम एलोमेंट तो बल एलोमेंट तो बाहर बिजली सरकार तो प्रगति कराना तो बदल बनो मोहम्मद अयजुद्दीन मिसीदा चेनबा हौजिक फाउबा आयोना फादबगी मतंगदा खेट्रिगावदा लेबा राव राउंडा वाकत मिफम अमा चथख्रे वाकत मिफम अदुगा मरी लेनना खेट्री वार्ड नंबर 7 की मेंबर मोहम्मद कुतुब अलीना हाइकिबदा जून की तांग 13 की नुमिदांग की पुंग 10 मिनिट 50 रोम तारकपदा खेट्री मयाई लेकाइदा लेबा मोहम्मद अयजुद्दीन अमदी महाकी मचानुपा मोहम्मद सहीद का गाड़ी मचा अमदा हफ्ता रोमदगी खेट्री ताना लापदा लंबी दे इम्फाल ईस्ट पुलिस स्टेशन दगी मीटर चाम मुखक्ता लापा मफम अमदा अल्टो कार अमना थोममखी हन्ना येंगलमदना गाड़ी अदु थौखी थौदोक अदुदा मोहम्मद अयजुद्दीन लेखिदे महाकी मचानुपा अदुसु फिबम लुना सोकपदगी गुवाहाटी दा ngasimak पुख्रे थौदोक असिगी मतंगदा इम्फाल ईस्ट पुलिस ता केस अमा पांदुना मिहातपा सिंह फाबिनबा वाटकख्रेबसु ngasi फाउबा मिहातपा पुथोक्ट्री केस असिगी आयोना मटिक चाबा एक्शन अमा फाउबा लौखट्री खेट्री मयाई लेकाई खेट्रीगांव पार्ट 1 GP की प्रधान मेंबर क्लब अमदी मरापाइबी सिंहना वकत मिफम पांगथोकपनी हाइना फोंदोखी मांगना मखा ताना हाइकिबदा इम्फाल ईस्ट DC की ममांगदा CCTV फुटेज लेरी पोरमपाट क्रॉसिंग अमदी कोंपाल थोंग मखादा CCTV लेरी मसिदा आयोना फजना इन्वेस्टिगेशन तौरबदी सोइदना फगतपा ngamlagadaba adubu ngasi fauba thausabidrae haina pendaba wafum kya thamlakhi
RTI थादुना रजिस्टर ऑफिस लिसिंग अनी तरा निपान थिगत्पा मतमदा वुसु एसोसिएशन ऑफ मणिपुर की रजिस्टर अमत लेरमदे सुपनगी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अदु खक्तमक लेरमकी हाइना हानगी वुसु एसोसिएशन ऑफ मणिपुर की वाइस प्रेसिडेंट हंजबम जयदीप शर्मा फोंदोखरे ngasi press club ta pangthopa paumi singa unaba amada mahakna makha tana haikibada wusu association of manipur na election tawgani haina register office ta form thari basi niyom lali district taret khakta association na recognize tawi district sing asidagi players sing delegate natraga nominee thagatlau aduga election pangthokani haiba orabadi yai madu natadana wusu shanaba nataba amata yaroi haibasi yamna asoibani administration hairaba miyam gi thabak tawraklaba club ki thabak kaya tawraklaba miyoi kayana admission da laigadabani wushu da medal kaya lawraklaba miyoi singna administration da laiba yaroi makhoi gi mathodi angang sembani ing lising amaga chamapan marfu mapan da manipur da wushu puraki amadi ing lising amaga chamapan marfu tara da register tawki adubu register tawbadagi na ngasi fawba chahi kunmapan asi president laite Secretary Laite Hanagi Founder Secretary Biramanina Isingamaga Chamapan Marfutara Taruki Pokna from Khabarda Wushu Haibasida Amukhanna from Puraroi Kos Oraroi Haina resigned Taukrabani Madudagi Inglisingamaga Chamapan Marfutara Tarukagi Secretary Laitrabani Registered Tauramba Chirom Nabadev Wusuda Laitrabani Listing Ani Tareta Hanagi General Secretary da document Amata Laitre Che Pikala U Haina Haibada Hanagi Secretary da Che Amata Thagalamde Maramaduna Hanagi founder member amata registration tawamdabana maram oiraga administration da yawan biganu hauzik wusugi secretary ni president ni haina tawribasi IPS officer Clay Khongsai IPS Manaubi amadi miyoi kaya happy adubu register amata yaude register dagi maming amatang puthokpada maha usudagi fam thadokke haina fawba fongdoki hauzik su chahi mari manga asida federation da player amata thabak tawde matam gi karbar ama oina grocery dukan gum mayumda linkhatpani asigumba manipur gi player amata thaba ngamdraba wushu association of manipur asibu lairibra angang singna sanaba chatlamdai da founder member ni haiduna ising bottle ama fawba piba tholaktraba miyoi singna election maya da founder ni haina thoglakpa asi chatnaba yaroi Manipur da goal ama fangbada lupa lising mga fangi adubu Haryana gumba state tadi goal fangbada lupa lakh taruk fangi adubu chahi mga taruk asida chayit na basina award fangdre haina fongdoki मखोई रेस्पॉन्सिबिलिटी तारगती मदुगी ममांगदा आइन वाइस प्रेसिडेंट उसुगी पारी मतमदा सेनापति डिस्ट्रिक्ट ता सल्लग टूर्नामेंट तबु मतमदा इम्फाल इसकी थोरो मीन ता हाइबु मतमदा ngasi इम्फाल इसकी ने नंगरांग नहान फमगा ngang bini bai ngoi bemo singdo amata थोरो के देबा जोइ देबा हाइबा आइगा बिना पानी हाइबा मखोई मुपिलसा ama प्लेयर दुगा कुनी थोगा इम्फाल इसकी ने हारगा फी हुले एबे कोइगा kanamni deba aduga makhoi gi register gi matak su kano koi gi kano do apoi gi makhoi gi letter head gi matak su register number su idea aduga tapadi kari gi senapati district ta tournament ko matak de imphal iski letter head matak register yaw di kari gi moi 2016 ma tawe habne aduga hoji 2016 gi matung de tournament ko bise kari gi letter head matak register number hapte aduga imphal iski thopiro haim tam ta kari gi ngasi ngangdi bai moi be masing imphal iski la yar kari thokne Macam tu jadi banyak kayak gitu ini. Sukum kaya amat leh. Itu nama si koi depan dasing saya. Masih tasing nama orang ta Manipur ki sanawai meyam siam jai tar di koi depan dasing singang di depan. Macam berkat tahu payah hari saya. Masih press meyam di mana itu jadi. Thawamaduga Mari Lenana, Bistupur District ki Wushu Association ki President Syamcha na haikibada Press Club ta miyoi kharana Bistupur ki Thawpubani haijaba miyoi khara thoglakpa asi laibak thibani miyoi khara khomjilaga asigumba kaya haijinduna Wushu bu mangnaba hotnabiganu player kaya bu yokhatnabagi pandamda thabak tawjariba misak amani player kaya puthokke haibagi wakhalonda kathoktuna thaudang loriba misak amani haina fongdoki Saat mayam tahu tu na international national chat laba ngang isu mayam ni je. Ado, ekoi di ngang si yokat ning bagi. Na, ekoi apun ba hendak di ekoi gi bisebu district na tana any district akoi tari district tari se punjal laga secretary president wani yawe state da senapati yawe adegi ulkul yawe ado ekoi punjal laga da amukta masumba Manipugi apaba player puthuk se hai base ekoi gua khani sigumba oi da wa kaya season mer kan da ekoi gi wusu se man na bohna base state se man na bohna base masi to bigno masi ekoi
Mapalamgi hospital singna Manipur ki nurse sing yamna pamnariba asi makoina miyamgi seba tawbada penbagini haina Dr. K. Razo na fongdorakli. Wafam asing asi GM Hall da pangtokpa Female Health Workers Training School ki kunshuba batch ki ANF FHW Mahiroi Singbu capping claim lighting and oath taking ceremony ki thoram amada fongdokhibani. Mahakna makata na haikibada Florence Nightingale gi mamangda maira paiduna wasak lauriba nurse khudimak miyamgi seba tawbagi lam asida nahaksu ngasidagi yaurabani haiba khangna chatkadabani. Covid ki matamda Manipur gi nurse kaya thawai fawba thadokpa kidana thongdang laukiba aikhoina kaudri. Nurse ani laikide kaya amana sokhi district hospital amadi sub center kaya ama semgalakli maduda ANM kaya gi mathok torakani. Madugidamak asigi wasak lauriba nurse khudimakna sem saduna layu haina fongdokhi. Maduda Family Welfare Department ki Additional Director Dr. N. Dihemau, Manipur Nursing Council ki Register T.H. Nandarani Devi, GNM School Churachandpur ki Principal N. Tangbi Devi Amadi, GNM's ki Nursing Superintendent Mutum Jivanlata Devi na sarukyaki. Lamdam asiki tungi yumbiral oirakadoriba mahiroi singi maraktagi India gi tongan ba institution singda mahitamba chatkadaba mahiroi singbu lamjing lamtak pibagi pandamda numit nini gi oiba career counseling program ama Manipur mahiroi singi apunba luf MSU gi DMU campus ta pangthoklagani. Hairiba career counseling asi lakliba June gi tang kuntaruk amadi kuntaret ki ayuk ki pung 10 makhaidagi nungthil pung 3 fawba pangthokani. Career counseling asida India gi tongan ba maming lairaba institution singda mahai tamba chatpigadaba mahiroi singna saruk yabinaba mahiroi loop asina mahiroi singi mafamda khangalakli. Counseling asi haukiba lisingani kunmathoi gi August ki tang marida India gi tongan ba state singda lairiba student organization singa MSU ga Kusamna duna semkiba punsilasi aikoi haina mingthonba committee asigi makha tarakpa thabaki saruk ama oina pangthokpani. Hairiba counseling asi India gi tongan ba state singda lairiba students organization singi representative sing maru oina Bangalore Manipuri Students Association BMSA Silong Manipuri Students Union Samsu Manipur Students Association Chandigarh MSAC na chingba sing yauraga pangthokna ba sem saba loire loinana career counseling asida maru oina engineering nursing general line law fashion designing multimedia technician asina chingba tongan ba course tamningba mahiroi singna saruk yanaba khangalakli. Class 12 tamliba amadi class 12 pass out toraba mahiroi singna kari exam thaduna isagi chanaba career ama khanbada counseling asina soidana hena faba amadi ohengani loinana career planning class su hairiba numit sing sida tawgani haina khangalakli. Yaripokta cheliba Thobal Turel Khongnungda nung amadi laingoi kotliba amadi pekliba achoba gari sing khong ngapigani kangkhong tara panba JCB natraga Poklen Tipper Singna ahing nungthil khaktana query changliba sing asi all Yaripok Local Truck Sintha Association na matam kaktana athingba thamle hari. Thobal Turel Yaripokta changliba amadi pekliba achoba gari sing asi leibaki yaitongba singina ayambani. Akoibagi khunja singna gari macha tata truck season aduna nong fado peklubadi police ta fajinduna thambiba awaba kaya piduna lakli naka namarom da achoba gari singna ahing nungthil khaktana ngapigani khaktana pekpa kotpadadi lengak sumit ushinduna
ꯂꯩꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯨꯡꯅꯥꯡꯕ ꯄꯣꯛꯏ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯆꯪ ꯃꯤꯈꯥꯏ ꯅꯥꯏꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯃꯅꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯤ ꯐꯥꯎꯕ ꯀ꯭ꯋꯦꯔꯤ ꯆꯪꯕꯗ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯑꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯖꯨꯟꯒꯤ ꯇꯥꯡ 12 ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯌꯨꯛꯇꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯀꯛꯇꯅ ꯊꯝꯂꯦ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕꯅ ꯑꯊꯤꯡꯕ ꯑꯁꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯊꯣꯛꯂꯕꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯊꯣꯔꯛꯄ ꯗꯥꯏꯇ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯅ ꯄꯨꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯣꯜ ꯌꯥꯔꯤꯄꯣꯛ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯇ꯭ꯔꯛ ꯁꯤꯟꯊꯥ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯃꯣꯍꯝꯃꯗ ꯍꯥꯃꯤꯗꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯃꯅ ꯈꯪꯍꯜꯂꯛꯂꯤ इरमदमगी इयोंग फीगी मसक मयेक का मानबा फीसिंग मपालमदगी पुसलक्लिबा असि अथिंग थमले हाइना महैरोय लूफ तरुकना थादोरपा चेरोल अमना खंगलक्ली ngasi oiriba manipur gi khunai gi senmitlon gi fibam asi asuki matik soksinkhre inglising ani kunmathoi kunithoi gi budget ki chada tarani thoi khaktamak state ki revenue oiki masina taklibadi aikhoi senthum gi fibam asi chada marifunipan di india government ki mapan tangle haibani मीगी मतेंग याउद्रबदी लेबाक ओइना पानबा खुनाई ओइना लिंगबा ngamdre हाइबनी सेनमिटलोंदा खमथेंगना मिपाल तांगले खमथेंगना मिखा पोनबगी थबक यौरे हाइना महिरोई लुफ तरुकना लवी हाइरी इंडिया दा तिनरिंगैदा सेनमिटलोंदा मरोमदोम लेपचदुना चाही चा कया पालखिबा मणिपुरना मतौ करमना ngasi इंडिया दा तिलुबा चाही हुमफु तरा हुमदोइगी मतुंग असिदा सेनमिटलोंदा मिपान तांगद्रबदी हिंगबा ngamद्रबा लेबाक अमा ओरक्लिबनो अमदी मसिगी खिदोंग थिबा करिनो हाइबा वहांसिंग असिगी पाखोम ngasiगी मिरोल एखोइना थिहौद्रबदी लेबाक असिगी फुरुपचा सिंगी तुंगी लाइबक असि मालेमगी लेमाइदगी कांखुल मुतखिबा ngapigani कांखुल मुतखिगनी यांगलेन सरू ओरिबा लमदम असिगी योंगदा साजबा फीसिंग नाट कमरी लेनबा पोथोक्सिंग मसक मवोंग अमदी मयेक चप मानना मशीन न सारगा अहोंगबा ममलदा मपानदगी पुसलक्तुना अखोइगी कैथलदा योलरे लाइरबा लेबाक ओइबना अखोइगी मियामना मपानदगी लापा अहोंगबा फीरोल सिंग असि यामना पामना लेनरी मसिना अखोइगी इयोंगी पोथोक्ता अकनबा साफु अमा पिरक्तुना ngasiदी कैथलदा अखोइगी इयोंगी पोथोक योनबा सिटपगी चांग नोमा नोमागी हंथरक्ली चाही खरगी मतुंगदगी मपालदगी पुसलक्पा असाबा इयोंग फीसिंग असिना लाक्षन खिदुना अखोइगी इयोंग असि मुतखिबा याबगी मिपाइनिंगाई ओइबा फिबम अमा लाक्लिबा असि मतम चाना थिंगौद्रबदी लाइरबा अखोइगी येलहौ फुरुप सिंगदा सेनमिटलोनगी अचौबा अवा चैथेंग अमदी सुक्सोय सोयदना पिरगनी मरम अदुना मपानगी फी पुसलक्लिबा असि महिरोय लुफ तरुकनसु खुदक्तगी अथिंगबा थमले लेंगाकनसु हिरम असिदा येंगसिनबिदुना लौखटफम थोकपा थबक लौखटपिनबा महिरोय लुफ तरुककी माइकैदगी खंगलक्ली मतांगसदा ब्रेक अमतंग लौमिनसी इताव के दवना वक इन नुआइ त लेदु कमाइ नुआइ दिनो सिगी था जिदनी ने हे हे का कोइ न पाइनफिल फेस्टिवल येंगिदु इताव सही एनी शो न्यू के दमिन मरम मरगे येखु खिबसे ए यें फंद्रबनी ने ना प्रॉब्लम तादिबो करि पाउनो अरे कोइ पालन थाइदा पाइनफिल फेस्टिवल सिने ने कन तादे हदु सिनु बिरो हदक से सिलबिने तावा सुबोइना हाइसाइ नि लेप्रेदना दुनेवा तावा सुबोइना हदक पाइनफिल फेस्टिवल इदां पांथोनेवा अस सिनिना मैम 2007 की लेप बनाइदर ngasi पाव सथर तुना लेगिबा सही अनि लेप दरो मतुंगा हतक सुसोय सोय द्रावा सुबोइना लागलिबा जुलाई की डेट 1 दिगिना डेट 5 फावबा थंबानु मार्केट कॉम्प्लेक्स पोरुपाट लमखाई अंड्रू केंद्र से पांथुक चरगनी लमदम असिगी स्टेट फूड अमा ओइरिबा किहोम असिबु योखतपा अमदी पथोक असिबु पुथोकलिबा लौमी सिंबु पुनु थगतपोइना 2007 दिगी हौदुना ngasi फावबा पांथोरकली पाइनएप्पल फेस्टिवल असिबु इरमदम असिदा लेबिरिबा कांगै चाप पुनमकना सरु याबिनबा हाइसरी अदुगा फेस्टिवल असि हौबदगिना लोइबा फावबा कल्चरल प्रोग्राम अमदी इसै नोमागी थौरम सिंसु पांथोक चदनी तरुरक सुबा स्टेट लेवल पाइनएप्पल क्वीन महौसागुम हंदकसु पांथोकनी पांथोक चरिबसि मरुब पांदमदी किहोम थाजरिबा अखोगी फार्मर सिंग असिदा अखोइना अल्टरनेटिव अरेंजमेंट अमा हाइता अखोगी मागी खरा मागी हिंगनबगी लंबी अमा ओइननबा अखोइना मागी सरकार की माइकैदगी हानसु फंडिंग खरा अखोइना मागी अखोइना पीदना लागली अदो मसिजु मखा ताना पीननबा हाइदना अखोइना होनजबनी अदुना किहोम थाजरिबा सिंग असिबु पुनिंग थगोपिबो ओइना मणिपुर की प्रजा मयामना पाइनएप्पल फेस्टिवल से येंबा लाकपियो अमसुंग सरुक याबियो हाइदना मयाम फुंगा खुमजै
अदो अखोई दी खतंग चलगा तौदी यारोय अदुना मयामजु पाइनएप्पल फेस्टिवल से येंग लापियो हंतक्ति याम नुवाइगने अब थाजब लै mayamsu sungsoi thoidana lakpi ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯉꯥꯏꯖꯔꯝꯒꯦ ब्रेक की मतुंग दा तरामना ओक्चरी था सिगी तांग तरादा हरिनगर की क्लब अमदी मैरा पाइबी मियाम न थोलक्तुना हरिनगर दगी फावरगा चटलिबा लंबी सिंग असि अथुबा मतमदा लेंगाकना मीटिंग चंगबिनबा हाइरबसु ngasi फावबा लेंगा की माइकैदगी पाफुम अमता पिरक्तबना मरम ओइरगा ngasi उचाथोल लमलोंग कैथेलदा यूपीसी उचाथोल एमसीएच हरिनगर YLL लमलेन खुन अमदी एमबीसी महै खुलेन नसिंदुना वाकत मिफम फंक्रे ngasi वाकत मिफम अदुदा जिरिबाम डिस्ट्रिक्ट की डेप्यूटी कमिश्नर IAS W मालेमगानबा चेंगलै अमदी मणिपुर लेंगा की वर्क्स मिनिस्टर दसु डीसी की खुथांगदा मेमोरेंडम अमसु पिसनखी मेमोरेंडम अदुदा मरु ओइबा नेशनल हाईवे नंबर 37 दगी विद्यानगर हरिनगर लमलेन खुन अमदी उचाथोल फावरगा चटलिबा खुदोंग थिनिंगाई ओइरबा लंबी असिबु अथुबा मतमदा सेंबिद्रबदी हेन्ना अकनबा खोंजंग चंगसिनगनी हाइना पल्ली वाकन मिफम फंबा अदुदा सरुक यारिबी उचाथोल मैरापाइबी की लुचिंगबी PH मोंटेसोरी देवीना पाउमी सिंगदा फोंदोरखिबदा नेशनल हाईवे नंबर 37 दगी फावरगा चटलिबा उचाथोल हरिनगर महिखुलेन लंबी सी असुकी मतिक फतबना मरम ओइरगा नोंग सिंग चुबा मतमदा लंबी असि चटपा याद्रे लंबी असिदा फावरगा चटलिबा हेलीपैड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अमदी महै मसिंग तमलिबा छात्र सिंगसु स्कूल काबा मतमदा खुदोंग चादबा कया अमा मायोकनारे मरम अदुदा लंबी असि सेंबिनबा लेंगाक्ता हाइजरबसु ngasi फावबा मिचेंग चंगबिदबा असि जिरी प्रजागी ख्वाइदगी लाइबक थिबनी मरम अदुना लेंगाकी माइकैदगी चपचाबा पाखुम अमता पिरक्तबना मरम ओइरगा ngasi वाकत मिफम असि फमजबनी करिगुंबा मसिगी मतुंगदा लेंगाकना अमुक ताबिद्रबदी ngasi ngapiगनी असिदगी हेनबा खोंजंग कयासु चंगसिनगनी हाइना फोंदोकी प्रजागी अवाबा उसिनदबा तौबिकनु अथुबा मतमदा लंबी सेंबियु अमदी लोकल MLA मिंग खकिरा हाइबा प्ले कार्ड पाइदुना वाकत मिफम फमकी अखोगी उचाथोन हरिनगर विद्यानगर तारिब लंबी नेशनल हाईवे नंबर 37 दगी लाइबा सुंब लंबी असे असुकी मतिक फत्रे प्रजा म्याम खुदिमंगना खंगनरबा ngaktani nong ching chuba matamda asuki mati phatre lambi asida chalibasi yamna maruoba lambi ama oirabani hajiki matam asida maramdi hariba uchathon sidagi tariba lambi asi helipad taribani aduga 50 bedded hospital taribani aduga sports complex tariba lambi ni asigi lambi asida ana layengi damakta praja sina chattaba yadraba lambi ni passenger singna helipad na imphal ta paibi damakta chattaba yadraba lambi ni do chhatra macha singna college chaliba school chaliba office chaliba praja khudimna singba maruoba lambi asi paliba lenga asina mi sungda tabidaba se mase khoi praja miyamna thawai aduki mati nuaijade नोंपोक इम्फाल लौमी सिनमी अपुनबा लुप नील साल की प्रेसिडेंट एच इबो हल्बिना थौरमपु ओइदुना उयुमपोक खुंजाव मल्टीपर्पस कम्युनिटी हॉल दा पांगथोकिबा मिफमदा दोलाइथाबी बेरेस इरिगेशन डेवलपमेंट कमिटी कौबा लुप अमा सेमख्रे अमसुंग थौपुगदबा थौमी सिंगसु खनख्रे हाइना नील साल की सेक्रेटरी TH रोमन सिंगना थादोरपा चेरोल अमना हारी चेरोल असना मखा तारदुना मतम पुमनमक्ता माना मसिंग महै मरोंगना संगदुनता लेबा लमदम अमा ओहेनबगी पांदमदा नोंपोक इम्फाल लौमी सिनमी अपुनबा लुफ नीलसाल न सिंदुना दोलाइथाबी बेरेस की ओइ अमदी येत थंगबा केनल गी ना केता खुंदारिबा खुंगंग कुनिपान गी ओइबा अपुनबा मिफम अमा उयुमपोपी खुंजाव मल्टीपर्पस कम्युनिटी हॉल दा ngaraam pangthoktuna दोलाइथाबी बेरेस ना लौ सिंगु तौनबा पीरिबा इसिंगी मतंग अमसुंग बेरेस असिगी लेरिबा ओइ अमदी येत थंगबा केनल ना पीगदबा मफम सिंगदा इसिंग यौबा ngamdabagi matangda khana nainakhi hairi
mapung fana function tawduna ising piba ngamdriba dolai thabi beres asi function tawhanbada mateng pangnaba amasung laumi singda thengnariba ising fangdabagi awaba asi kokhanbada mateng pangnaba semkiba dolai thabi beres irrigation development committee kauba loop asi chairman oina wayengbang kokngan bi amadi convener oina athokpa munalbu khanki loinana nauna semliba loop asibu miam na mateng pangbina basu cherol asna palli RBI na Manipur government ki transaction da ating ba thamle haina social media da miam bulan na lamjing ba pau ama thagalak pa thingnare asigumba pau sing asidagi miam na jackson na ba chief minister N Birena appeal tawrakli report asi english singani tarani pangi june thada phongdokhibani government ki maikai degi state asigi public finance asi stable oina lainaba paikhatpa yaba thorang sing paikhatli adubu asigumba aranba miambu lanna lamjingba pau asidagi chection na lainaba amadi miamda mipaiba pokhanaba hotnariba asigumba namthaki oiba pau sing asi laudanaba appeal tawrakli Oinamlong PHC gi nauna transfer tawrakiba MO na hauzik faubda PHC asida report tawraktababu jiribam amadi Tamenglong gi Cookie Students Organization na akanba maongda yaningdaba phongdorakli Information and Publicity Department gi Secretary Joy Naisil na thadorpa cherol amagi matung inna Tamenglong district ki Tausem subdivision gi manung channa leiriba Oinamlong Public Health Center asi akoibada leiriba khul kunithoi ki khunja singda ana layingbada yamna baru oiba thodang lauriba health center amani Manipur gi governor chahi asigi megi tang kuthra mathoida order ama thoktuna Dr. Ani Begambu Hapigani Dr. Anis Begambu Oinamlong PHC gi MO oina khudaktagi hapki adubu ngasi faubada Dr. Asi center asida report tawraktri hari maram asina center asida khunja singna ana layingbada medical staff ki awat pamayok nare asigumba thawasa dabagi matau asi khak yabangamloi loinana village authority chairman council VACC gi demand amadi makhoi gi warepu jiribam amadi Tamenglong gi keso na sagatli haina cherol asna makhata na palli Niranjan Fanjobamna AIMMAF National MMA amadi Striking MMA Championship lisingani kunithoida gold medal lorakibada Jiribam district ki miyamna apenba phongnorakli All India Mixed Martial Arts Federation na Global Association of Mixed Martial Arts ki makhada New Delhi ki Pragati Medenda June gi tang 13 tagi 18 fauba numit nini chufna pangthokiba International Health and Fitness Festival lisingani kunithoida Jiribam dagi Niranjan Fanjobamna KG Humfumanga Dasmik Nipangi featherweight category da gold medal loraktuna Manipur imagi mingchat purakibaga loinana jiri iramdamgi anauba itihas semba ngamkibada jiri gi miamgi thamoida thoidok hendok na apenba nungaiba faungnari maru oina sanaroi asigi masagi laikai gi club laisem club Khuning Tek ki executive member amadi laikai asigi khunja singda hena nungaiba pokhali ningsing bayai Niranjan Fanjobam striking MMA gi weight category asimaktada mamang chahi lisingani kunma thoida amadi amateur muay thai kg humdoi dasmik manga weight category gi national gold medalist oiduna punna national gi thakta gold medal ahum phangbaga loinana mamang chahi gi lising ani kunma thoi gi global association gi mixed martial arts na sinba world championship Amsterdam Netherlands dasu sarugyar raba sanaroi amani Lakadoriba Asian MMA amadi Striking MMA Championship lisingani kunithoi dasu sarugyanabagi selection fanglaba nongna machin tukhalakliba arangba thawan michak amani haina mahakna The Kanglasa Martial Arts Academy Silchar Assamgi MMA amadi Muthai gi coach Roshan Irom amadi Avilas Tongbram anigi makhada Inglisingani taramapangi June thadagi sanaba haurakpani adugi matung Imphal gi RMX Mixed Martial Arts and Fitness Imphal gi one championship fighter amadi pioneer of Manipur Mixed Martial Arts haina sukhangnaba Roshan Mainam gi makhada training tawraki aduga hauzik na Bangalore da leiriba KOI Combat Academy da India gi saknai raba coach Vishal Segal gi makhada coach Roshan Mainam Roshan Mainam gi matengda loinana makha taba training chathari
कोच विशाल हंदकी नेशनल चैंपियनशिप असिदा अचंग सेल पुनमक पुथोपीदुना सरुक याखिबनी हाइना निरंजन फंजौबमना फोंदोरखी मणिपुर मियोय अहुम नौना कोविड-19 पॉजिटिव ओइख्रे लाइना असना मरम ओइदुना मियोय अमत्ता सिखिद्रे हौकिबा पुंग कुनमरी असिदा सैंपल पुना यांखै मरी टेस्ट तौबदा हाइरिबा केस असि कंफर्म तौकिबनी कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम ना हाइरी पॉजिटिविटी रेट असि चादा 5.3 ओइखी हौजिक स्टेट असि के कोविड-19 केस मसिंग असि लाख अमा लिसिंग कुथ्रा तरेट चनी के यांखै यौरे लोइना सिखिबा मसिंग ना लिसिंग अनि चामक कुन सुरे हाइना कोविड-19 कमन कंट्रोल रूम दगी थादोरकपा चेरोल अमना हाइरी चाही असिगी जुलाई तांग 19 दा पांगथोकदोरिबा लेबाक असिगी प्रेसिडेंट मिखलगा मरी लेनना एनडीए गी ओइना झारखंड दगी हानगी गवर्नर द्रौपदी मुर्मू अदुगा जॉइंट ऑपरेशन पार्टी गिना रिटायर्ड आईएएस जसवंत सिंहाना प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ओइना लाउथोखरे एनडीए गी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट ओइना लाउथोखरबा द्रौपदी मुर्मू असिना करीगुंबा मिखल असिदा माय पाकपा तारबदी ट्राइबल बैकग्राउंड दगी इहान हानबा लेबाक असिगी प्रेसिडेंट ओइगदौरिबनी बीजेपी पार्लियामेंटरी बोर्ड ना प्रेसिडेंट मिखल असिगी दमक नॉमिनी कुनगी ममिंग पुथोक्तुना खना नैनरबा मतुंगदा द्रौपदी मुर्मू बु प्रेसिडेंट मिखल असिदा लंबा तौनबा लाउथोखिबनी लाखलिबा जून गी तांग 18 मणिपुर हॉकी न सिंधुना ओलंपिक डे पांगथोकदरी थवम असिगी सरुकमा ओइना चिंगलेन सना 13 अमदी कोथाजी 13 की एक्सिबिशन हॉकी मैच अमसु सानगनी हारी अरोबदा मरोब पाव अमहना हयेंदगी हौदुना था अम चूफना बीजेपी सेंटर अमदी स्टेट की मायोक्ता मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी ना खोंजंग संगसलगनी मोहम्मद आयुजुद्दीन मिस्सीदा चेनबा हौजिक फाउबा आयोना फादबगी मतंगदा वकन मिफम अमा फंख्रे अमदी आरटीआई थादुना रजिस्टर ऑफिसता लिसिंग अनि 19 दा थिगतपा मतमदा वुसु एसोसिएशन ऑफ मणिपुर गी रजिस्टर अमता लैरमद्रे मतंग अस्ता पोनी प्रांचा न्यूज लोइसनजरे मीटिंग ताबिरबा पुनमपु अमुक हना खुरुमजरी।